Naselebraran ti may kasangagasot ket sangapulo nga tawen iti Police Service Anniversary iti kaming iti kapulisan iti probinsya tayo nga Ilocosur. Anaangay sadyay Police Provincial Office, Camp President Elpidio Quirino, Barangay Bulag, Bantay, Ilocosur. Aditan nga naikan iti pamadayaw, dagiti Police Station, hakas iti Siyudad Tibigan, ana-awardan iti Best City Police Station, nagunudmet iti Best Police Station, iti Urban Category, iti Narbacan Municipal Station, Rural Category, met iti naala iti San Ildefonso Municipal Station, naikan pa iti pamadayaw, dagiti na dumaduma nga kaming iti kapulisan, ken dagiti naggapo iti local government unit. Was his main priority in order to push for the expeditious approval of municipal ordinances and resolutions that advance the interests and welfare of the Ni Congressman Ryan Luis Singson iti nagbaling nga guest of honor and speaker. Aditan nga lang TEDMET iti nagkakasamit nga pamagbaga. I am honored and privileged to have been invited in this meaningful event. Difficult as it may seem, due perhaps to the inevitable occurrence that created complexities in your roles, still I believe that you have tried to be the epitome of a tough but reasonable doer of peacekeeping strategies. To an environment like ours, deserving to have fast-paced development and progress. Apalo ispet yaman ni Congressman Singson, taiso iti napili, iti kapulisan nga nagbalin, nga bisita da. Si tayo ti napili nga guest of honor and speaker, nakil nga pribilehiyo dejay. So agyaman na kini Regional Director Bukayo, kini ni Sir Partible ta siya tinaimbitaran. Ti overall performance met ti PNP ket mayat met. Yeah. Talagang makita tayo med efforts da. Siyempre narigat nga trabaho detoy. So talagang napintas talaga no amin tag tinulong hanlain di kitoy kakadwa tay nga pulis no kay di amin nga tao hindi community tagtitinulong tayo tana para dasmet or na may maya di pinag sugpon tayo di pinag kwatay di crimes. Iti programa nga angay ket addaan iti tema nga sandaang taon, sandekadang paglilingkod ng kapulisan, kaagapay ng sambayanan tungo sa matuwid na daan. At itamet kay matendar ni Regional Director iti nasao nga programa. Yung mga nahuli nating yung mga like for example mga cases na lakasandili case na malaking pangyayari, yung arrest din ni Floresca ng CPP-NPA. So marami po tayong nagagawa na ngayon ay binibigyan natin ng full swing. So I actually are encouraging our policemen to just do that job. Sa mga krimen ito. Siguro mas maraming ang as noted by some of your colleagues, marami tayong police on the ground na pinalalabas natin yan. Ganun yung estratehiya natin ngayon para accessible sila sa mga tao. And of course, yung mga pangyayari. Because last year, I think nagkaroon ng malawakang eleksyon. Kaya maraming mga pangyayaring nangyari last year, the same period, that may have an effect on the crime situation last year compared to this year. Para ti Press Corps, Ryan Pardo.